Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге өткөн көрсөтүүлөрдө Сагынбай Орозбаковдун негизинде 5 томдуу роман эпос жазгандыгым жөнүндө айткан элем. Мыналар баардыгы силердин назарыңыздарда турат. Бешөө тең. Бул китептердин баары мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынан экспертиза текшерүүдөн өткөрүп, бул китептердин баары кыргыз адабияты программасына кошулуп, Манас эпосун окутууда мектептерде кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мындан тышкары мен бул эпосту тереңирээк өздөштүрүш үчүн жумушчу дептерлерди түзгөм 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн. Ошондой эле атайын интернет сайт ачканмын. eposmanas.com деп ошол жерге койгонмун. Бул китепти мен өзүм орус тилине да которгом, анын орусча варианты дагы ушу интернет сайттан алып окусоңор болот. Мындан тышкары мына мен YouTube каналын ачып, бир нече убакыттан бери силерге Манас эпосу жөнүндө айтып, өзүмдүн романымды окуп берип атам. Азыр уруксат берсеңер, өзүмдүн романымды окууну улантайын. Onuncu bab. Manastın Tekes Xanды жеңгени. Манас баатырдын чогулган элге Tekes чыккан жөнүндө айткандарынын баары чындык болчу. Tekes кыргыздардын жеңиштерин ачуусу келип, аларга каршы кол чогулта баштаган эле. Кыргыздардын аскери Алтайдан Ала тоого карай жолго чыкканда, калмактардын колун топтоо кызуу жүрүп жаткан кез болчу. Кыргыздардын кабарын орто бойлуу ак жүздүү толмош келген Tekesке 3-4 банды жерлеген, урушуп адам жеңбеген, кара сууда калаасы, каар, аяр баласы Куртаң баатыр билдирди. Ал кыргыздардын аскерлеринен качып, Tekестин шаары Терс-Майоого ачан чаап жөнөдү. Башына көк туулга кийген, көкүрөгүнө чарайына тагынган, бадана шымчак, колуна узун найза кармаган Куртаң куугундан чоочулап, улам артын нерендеп карап, эч бир жерге токтобостон тынбастан бир нече күн жол жүрдү. Анын алдынан алыстан Терс-Майоонун бийик бутканалары, калдайган кара бактары көрүнгөндө гана ал өзүн толук коопсуздукта сезип, үстүнө ок өтпөс кайсыбы чабылган кара атынын басырын акырындатты. Шаардын башкылары узган жетейлеп калганда, Куртаң чоң жолдун боюнда жайгашкан дарактары биринчерин мөмөлөй баштаган калың алма бакты аралай аккан арыктын янына токтоду. Атын сукаргандан кийин ал арыктын суусуна шашпастан бети башын ырахаттана жууду. Алыскы жолдон бозола чаң болгон кийимдерин чечип, аларды 5-6 жолу кагып, кайрадан үстүнө кийген Куртаң бул убакыт ичинде бир аз эс алып, арыктын боюндагы көк чөптү жалмап жаткан атына минди. Шашпай тур, жан досум, мээримди таптады атынын моюнун Куртаң. Шаарга барганда сени чөпкө, жемге аябай тойгузам. Өзүм да тамактанып эс аламын. Орто бойлуу, кара чачтуу, кең далдуу, сары жүздүү Куртаң шаарга кирип, Tekes хандын сарайына карай жөнөдү. Ага бара жатып, баатыр темир усталардын саканаларын, мөмө жемиш жаткан базарды жана бир нече ийри буй кууш көчөлөрдү басып өттү. Tekestин бышкан кыштан салынган сырты тоо таштары менен кооздолгон, атегереги бийик темир коргон менен курчалган, башкы 2 канаттуу чоң жыгач дарбазалардын узун найза кылычтар менен куралданган сакчылар кайтарган кан сарайы шаардын ортосунда жайгашкан. Сакчылардын башчысына өзүнүн ким экендигин билдирген Куртаңды бир аздан кийин Tekестин кабыл алуу бөлмөсүнө узун бойлуу, алт денелүү 2 сакчы жетиштип барышты. Bölmeme kirgen Куртаң
алтын тақтада тұрған қан менен саламдашты. Мага жайынша келдиңби? Суроолу тите коногум Текес. Кайдан дейсиз? Текес ханым кайгылуу жооп берип куртам. 3 тапканда кара суу калагамдан Азаттын тоосун ашып, арадан жылдыз басып, сиздин жаныңызга терс майога качып келдим. Отон мынчалык жүрөгүңдү ким түшүрдү? Кел сени апап коеюн. Шылдыңды күлү Текес. Шылдыңдабаңыз мени, хан кабагын чытты куртам. Мен анча мынча адамдан качпаймын. Катылгандын беремин сазайын. Бирок бул жолу жеримден качууга туура келди. Себеби бизге Оюн Манас келе жатат экен. Манас дегенин ким? Келкее сурады Текес. Ал оңбой турган бир жан. Уругу кыргыз Алаштан, уйгурлуктун баарысы урушуп өлдүк Манастан. Убара болду канча жан, кылыч чаппай, оқ атпай, кыямат кетти кырмыскан. Дагалакта дүбүрү, талкаланды кайбирөө. Камын басаң курудук, кабарга келип турумун, жалганы жок мунумун. Эртелеп Акынбешим Пашага, Орко ханга кабар салбасаң, эстүүнү жыйып албасаң, шорубуз кайнайт, Манас баарыбызды жайлайт деп. Там жаш балада өңгүрөп ыйлап жибергенде Текестин эси чыкты. Коркуп тизилгенине караганда кыйыныраак болгон бейм? Кыргыздардын Манас калтыраган үй менен сүйлөп аткан. Мен бул жерге улук болгондон бери Алаштар Бейжиң түгүл, Кара шаар, Кумулга жакын басып келе алышпайт. Бирок Манас канча мыкты болсо да ал окени ала албас, даап уруш сала албас. Айтканың келсин, каным көз жашын арчы жооп берип куртам. Манастын түбүнө жетүү үчүн баарына кабар бериңиз. Кыргыздар бүгүн болбосо эртең келишет. Мен да сизге кызмат кылайын. Мага жолдош кошуп бериң. Макул болгон Текес күндүк жерден Куяс деген аялды чакырып, кийин эң мыкты жоокерлердин өзүнө алдыртты. Атканын жазганын жазбас мергениң, айтканын жазбас берениң, ашыкпай турган эрениң, 50-40 аттанып, эңкейип жолго салгыла, буйрук берди Текес. Көңгөйтүү барып түгөнөт, күн чыгыш жакка баргыла, эчки өлбөстөн жолу чыкса, көрүп алып качкыла, жарымың келгиле, жарымың калгыла, келип мага кабарын айткыла. Көзгө аткан мерген машынан, көп жалтанган башынан, акылга тоолук эстүүдөн, айтууга даңгыл сөздүүдөн, алысты көрөп көздүүдөн 60 балбанды тандап алып, Текес аларды чалынга жиберди. Аскерлик кеткенден кийин түн ортосу болгондо ага орто бойлуу чапчак, сары жүздүү чанаштай семиз Куяс аяр жетип келди. Келгениң жакшы болбодубу? Кубанып кетти Текес аны көргөндө. Ханым, эмнеге мени мынча шашылып чакырдың? Тынчтана сурады аяр. Башым күйүп чакады хан. Сен сураба, мен айтпайын. Ойдо жок иштер болуп кетти деп, ал култаңдын качып келгенин Куяска төкпөй чечпей айтып берди. Эч нерседен коркпоңуз. Текес сөзүнүн аягына чыккандан кийин кыйынсына сүйлөдү Куяс. Баш жакта Каспан, Каканчын, Күн Патышкы, Тыргоот, Акбешим жатса, бизге катылган буруктарды арба куруптур. Кайдагы бир тентип келген 6 айлык 60 үйлүү буруктан корксоңуз, анда сизде Кудай аны куруптур. Чын эле уялгандан кызарып кетти. Кайдагы бир аз сандагы кыргыздардан эмнеге мынча чөчүрдүң? Биз үйлөп койсок, алардын күлү көккө сапырылбайбы? Калмак Кытайларга бул күндө кимдин алы жетет? Эч кимдин. Баалей ханым, ыраазы болду аяр. Эми өзүңүзгө келдиңиз. Сизге канга бирөөдөн корккон жарашпайт. Ооба, деп Текес бушайман болду. Шаштымды жанагы акмактыктан алып койбодумбу? Ал бирактап Манастан чөчүп жаш балачак коркуп кетпедимби? Коркмоңго кош көрүнөт, ханым, деп Куяс каткырганда, эркистен Текес кошо күлдү. Ошону айтып Куяс атына минип, 6 жолдошу менен кыргыздар өтө турган өрөөндүн алкымын каптаган Чертокойго барды. Аны сыйкырлап, 3 жаракчан аскер кылып,
Аяр таң атқанда Текес ханға қайра барды. Ханым, деді ол, адам жеңбес жер жайнаған төмен әскерің тұрғанда Ақынбешін қанды, қорқытқанды не керегі бар? Сен қайдағы әскерлер жөнінде айтып жатасың? Таң қалды Текес. Менің саналы ғана жауынгерлерім бар. Менімен қоша аттан сынышқұлдық қоясың. Ошондо өзіңнің жаңылышқандығыңды көресің. Ханның сөздерінің артында сыр бар екендігін түсінген хан ұн шықпастан атына мініп, аяғымен қоша жөнеді. Алтын қойға жеткенден кейін қараса, Құралчан әскерлер кең өренің алқымын шылқ қаптап алып тұр. Текестің Шүңгір деген батыры алардың адам екендігін білу үшін найзасын алып қашырғанда, тегілер арт тараптан найзасын ұшып, аны шалқасынан құлап қорыққанынан Шүңгір артқа қашқан қарғасыз болды. Құтырып кеткен қоястың өнеріне Текес аябай разы болып, өлерін ұтып қойды. Азаматсың аяғым, сен тұрғанда еш нәрседен қорықпасаң болады екен. Жер жүзіне бүліктер топталып келсе де, барын жайлайын деп, хан еш нәрседен кенебей, тыныш жатып алды. Құясқа бір ұтылы шенген Текес Илеби мен Орғоға Ақынбешін пашаға чабарман жіберу ниетіне қайтып, ұлытты қатаға кетірді. Себебі 4-ші күн дегенде аның жерін 600 әскермен манас етіп, өреңді қалдай тұрған қалмақтың қолын көрді. Әскерлерге қандыққа көтерілген қамбардың ұлайдыртқа менен башқа балбандар аң шатырына келіп, кеңес құрышты. Манас батыр, қан Текестің қолы аябай көп екен. Қарачы, әскер талаға батпай қалыпты. Төгеректі қарасам, 3-4 кішідей көріндік. Қалмақтарға қатылбай, қайра қайтсақ бұл, тыныштығын сұрады Айдартан. Бұл не дегенің? Қыжыры келді манастың. Қалмақтан қачып, қатынды неше қылып, қайда барасың? Алланың қайнаған қошының бізге қол салса, қайда қачасың? Жер алдында жатпасаң, малыңның башыңдың барын жерге қатпасаң, асманға шыға қачпасаң, ошондуктан болбогон сөзді тоқтатпа. Ачууланган қамқор Аққулаға минип, көйленіп, қалмақтарға баратқан болгондо, жанына Бақай атчан келді. Батырым, деді ал. Сөзге қонақ берсең, ойымды айтайын. Айтыңыз аба, рұқсат берді манас. Мен Чалғынға барайын, Сунушқұлы Бақай. Қары олды, бір қарайын. Қалмақтар мені көргенде қашқан болып қалайын. Артымдан қуғанда аларды қиратып, мені ажыратып оласың. Мақұл, Чалғынға барсаң, барып кел. Бақай жарақты белге чалынып, жаратқанға жалынып, алмабаш мылтық жонында буысын мойынға салынып, садақты белге байланып, сары ұшықтан айланып, мойынды деген белменен, ұсыла құбаң желменен Чалғынға жөнеді. Құбаң қалмақтар саян деп, анын арт жағына жерде Көкшал манас қалды. Көкшолақ атты ұшыратып, артынан шаңын бұратып, Тұқойдың көз көріне жанына жақын келсе де, қалмақтар бұлқ етпей тұрышқанына Бақай аябай таң қалды. Қалмақтар құдай ұрды. Емнеге алар мені қашырып, тұтқынға алғанға әрекет қылбай жатышады. Бұл жерде амал жұмыс болсын деп. Қуықтанған балбан дұшмандарының өтіл жақын барып, сынамаққа найзасын сонды. Жайнап тұрған көп әскер жауап ретінде жалпы найза сонды. Бақай бақырса, андан бетер бақырып, қолына мылтық алса, қалмақтар да мылтықсын ұшты. Қантер екен дағы деп Бақай қылычын суырып алса, қарап тұрған көп әскер қылыч алып, қылқ етпеді. Батыр қобырап, бірден өшілесе, тегrar дошаны айтып, дөрледі. Амалы шекен бұл деп, Бақай артсан күлгенде әскерлер күле баштады. Бұл жерде сыйқыр аралашқан түсінген батыр ешкімге қатылбастан қайра манасқа барды. Бұл қалың қол шеруі емес, амал екен, шайыр сөз Бақай. Мұның ақылын таппасақ, әскерді бөйде қырамыз. Азыр қолымызға барып, ақылға даярлармен кегешеді. Манас авасын сөздерін жақтырбай, теріс башын шайқады. Мен бекерге қарап тұрмасқа, бетімді жоудан бұрмасқа айтып қойған сөзім бар. Жанымда жоу тұрса мен жүзімді алдан қантып ұрайын, ерлемсінді батыр.
Bakayga жооп бербестен, un чыкпастан колду көздөй жөнөдү. Өзү жалгыз калган камкорлук кайраты боюн кармап, ак келте мылтыгын алып сыйкырланган колду атты. Алиги турган Абдубаскер жооп бергенде мылтыктын үнү күркүрөп, шашкелик жаткан кыргыздын колунун таман бою дүркүрөп шашысы кетти. Жер оюлуп кеттиби, же болбосо бүрчкан тууп жеттиби деп чөчүп кетти Айдаркул. Манас жалгыз барды эле, анын кабарын билеличи. Аскердин баары абыр-шабыр ат менеп жолго чыкканда сары сеңир бурчуктан, ач кайкалак бурчуктан Бакай чыгып калды. Ал көргөн билгендер көпчүлүк айтканда баары Токойго жетип барышты. Алар көп аскер аткан мылтыктан көзү көрбөй калган Көкжал Манастын жардын түбүндө жаңы туулган көзү сокут күчүктө алса болуп жатканын көрүштү. Эрдигиң бар, эсиң жок, кагылайын каралым, жемеледи Манасты Бакай. Мен сага бул аскер адам эмес, сыйкыр экенин айтты беле го. Эмнеге айтканымды укпадым. Мени кечирип коюңуз, мойнун салып, кылкыйып, жерге карап шыңкыйып жооп берди Манас. Эми бир айласын таап, көзүмдү ачып бериңиз, аба. Бир аз ойлогондон кийин Бакай Абу Насыр кожону таап берүү үчүн атка жеңил, тайга чак 14 бозулду Кумар калаасына жиберди. Ал Тоорункай деген өзөндөн кожону жолуктуруп, анын колуна баштап келди. Бакай Абу Насырга болгон окуяны айтып берди. Тез арада кыргыздын колуна жетип келген кожо дубасын окуп, демди салганда Манас баатыр айнектей көзү ачылды. Ошондон кийин Абу Насырдын буйругуйунча 700 балбан чекселеген даарыны сыйкырлаган аскердин арасына аябай төгүштү. Алар өзөнгө чыгып, алыстан от бергенде дүнүйө жүзү солкулдап, даары жарылып, куястын шоорун кайнатып, жалын күйдү дүркүрөп, шамал тийди күркүрөп, камышы, кубрайы жалпы күйдү булдагы. Сыйкырлаган Токой толугун өрттөнүп болгондон кийин терс моюнга жол ачылды. Кыргыздар уйдалбастан калааны көздөй ат койду. Ат койсо да бат койду. Кетип баратканда эреөлгө чапчы эрендер, бедөөнү минген берендер, маегонун жери жай, текестин эли бай, малга жакшы жайлар арбын экенин көрүшүп, аябай кубанышты. Кыргыздын журту үркүрөп, баатылай күндөй күркүрөп, кышкы кирген буурайдай шаарга чабылып койду. Текестин колунун өчүп, жары таанып каршылык көрсөтө албай, четинен кача баштады. Манастын колу калаага толкуган селдей каптап келди. Кыргыздардын кээ бирлери адырмакта 5-6 жылкын ар жерден айдап алышты. Башкалары жылкыларын чуулатып, жылкысын сулатып, жол жарагын сыртынан кийишсе, дагы бирөөлөрү жондон жылкы кубалап жүрүштү. Ургаачыга катылба, жолуңа кесир болот деп, бири-бирин токтотуп, скелиндерге тийгизбей, тыйып жүргөндөр толтура. Айрымдары болсо шаардыктарды ката салган мүктөрүн изеп, коргон чептен бузулган урандыларын тинтип жүрүштү. Кыргыздардан коркуп, шаарда чагалуулап чуркап, талаага качты быркырап. Кудай өзүн сактай көр, кайгырыш шаардык аялдар. Ургаачыбыз күң, урууга минтип дүң болдук. Кантекес куяшка ишенип көргөнүбүз бул болду. Келген колдон качып, кээ бир калмактар жүгөнүн кармап жүгүрүп, жөө жүрөт. Башкалар терликтерин колтуктап, коюн айдап мааратып, үйүн айдап мөөрөтүп, төөсүн айдап токтотуп, шаардан чыгып кеткенге умтулуп жатышты. Манастын аскердин келе жатканын уккан Текестин үрөйү учуп, ордосун эмне кылаарын билбей, чыймыгы чыгып отурганда, сырттан бети башы кан болгон Куяс чуркап келди. Куяс ордуна чекип турган. Кандай кабар алып келдиң? Кыргызстан менен согушуусу эмне болду? Алардын чабуулун кайтара алдыңарбы? Текес ханым тиги жооп берди. Иште тирисине айланып, колубуз кыргыздардын чабуулуна туруштук бере албай, чакчалыке болуп чуркап, талаага качты быркырап. Эмне дейсиң? Текестин көз ачык чечти. Биз кыргыздардан жеңилдикпи? Ооба ханым, калтыратып Куяс. Акмак десе, аябай ыза болду Текес. Ошону айтып сүйүнчүлөгөн мага жетип келдиңби? Жолдон качканча салгылаш өлбөйт болом, өлсөң болбойт беле, коркок.
Mına sağa. Tekes beline baylangan жазık kara kurumdağı altın saplı uzun kurt bıçağı suğurup çıkıp kuyasının kursağına vurdu. Ayağın içindeki kolunu çıkarma. Ünsüz жерге құлап, ушул zaman қаза болды. Ачы үстіне tekes bıçağın ucağı karmap sırtқа шығып, Kırgızстанның қолының келе жатқанын көрді. Düşmanlar ар тараптан қоршап алғандықтан, алардан құтыла албастан tekestin ошондо көзү жетти. Жаугерлердин ачаан келе жаткан Манасты Бакаевди көргөндө ого өтөр жаны кашайып, алардын максаты аны тирүүлөй туткунга алуу экендигин калмактыккан дароо түшүндү. Мен эч качан тирүү бойдон колго түшпөймүн деп өзүнө бычак уруп жерге кулап түшкөндө Манас жолдоштору менен Текеске шашыла чаап барды. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Силер менен кайрадан жолугушканча кош болуңуз.